Imes Padomiyeng tabiri basingbu ahan magtada binitana taram noksa bagaloyena kurumjari. Hojik Paudamasigi maroyo pau pijari. Loktak Pat ki maramda seminar amasung workshop mapamanida pangthokre. Liberty Theatre ki kumapan suba production Sakharam Binder ngasi utkre. Wathok lanthok leiba kunaida civil society ki daita chawi haina League of Indigenous People na haikre. Mapungoy palo birasi. First International Geodiversity Day ki sarwamo oina Geo Heritage Conservation and Loktak Lake haiba theme da nongmagyoba state level seminar ama Federation of Government College Teachers Association Phegokta na NG College ka khusamnaduna Lamphelda leiba college asigi hall da pangthokre. Ngasigi tharamadu Dr. R.K. Ranjan Singha, Union Minister of State External Affairs and Education, Government of India na virtual ki khuthang da athoiba mitunglai oina saruk yaki. Loidana K. Sanaton Sharma, Vice President Phegokta, Professor Shoibam Ibetom B. Dean, School of Human and Environmental Science, Manipuri University, Asok R.C. Principal, NG College, Professor K.S. Mohan Singha, Principal, Thambal Mari College na mathangchina, Tharom Mapu Amadi Akhanaba Mitunglen Oya Saruyaki. Tharonga Marilena R.K. Ranjan na hai, Aikogi Akoibada Lairiba, Tawai Panba Madi Tawai Pandaba Kayasina, Nakoyana Amadi Hakengana Kanaba Kaya Piri. Leijariba resource ngasi ningthina ngak senduna tungi mirol na sijina honaba aikoina honafam thoi lamdamasigi tanglaba lan oiriba Loktak Lekpo Geological Survey of India na heritage site amo oina sakhangkre masibu ngak sen bahaibasi aikoi khudingmaki thaudang lobinaba mathok tai phongdokibagaloyana tanglaba lamdamasigi resource sing ningthina ngak senabagi pandamda thauramasibu seliba Phegokta bo hainingai leitana thagatli haiki Loktak Pat amadi masiga samnariba atai patchingbu kannaba amadi phajana sirinaba ngamnabagi pandamda nongmagyoiba workshop ama Loktak Development Authority LDA na sinduna ngasi Mangongambi College Ningthaukhongi Auditorium da pangthokre Sasana hum thona sathagadaba ngasi gi workshop aduda Manipur Sarkar gi Environment Directorate Planning Department Sanoi College SK Women's College Thambalmari College CI College Moirang College Kumbi College Mayai Lambi College Prabhavati College, Polistar College, Manipur College, Kakching Khunau College, Manipur University amadi local community representatives singna saruk yakhibagaloyena Loktak ka marilena identifying threats and evolving management strategies haiba hiram asida group discussion su tauki Ngasigi workshop adugi inaugural function da Minister T.S. Biswajit Singha LDA gi Chairman M. Asni Kumar Singha LDA gi Project Director L. Bhagaton Singha na athoy mitunglen sing oina saruk yaki Inaugural session da Chief Guest ki oral piraduna Minister T.S. Biswajit na phongdokibada Loktak Pat asida Manipur gi tongan mafam singdagi turel kumapan na Loktak Pat asida tari Loktak Pat ki phibam asi nongmagi sokpa henjilakpadagi Aikoi puna honaminaduna Loktak Pat kannaba honaminasi Loktak Pat ki phibam soksilakle haibasi isa isana chatuna hakthengnana yengsindrabadi khangbangamloi aduna isamaksu chatuna yengsilurabani haiki ngasigi workshop adugi aroiba session da Minister Govindas Konthokjam amadi DC Bisnupur L Bikram Singha su saruk yakhi hairi ana koi maitubidana koi Loktak se kya uru bege haban tamda sai pamnigre apoi 1990 Mars ki Ramsar Convention na Ramsar side na masi daukro body Ramsar side ji panglang la to ko ya every level for the masi kari ki tamang tano akhoi ki lari ma Manipur ha ji grad ko to Manipur ji kuna lari wa ko ki Myanmar ki biodiversity amati akhoi ki lari Himalayan range biodiversity ani ki mix le Manipur ji amna biodiversity da duke batik how we are masi serbi da ko ke tinam bujing se manglan ko de ke mission je apo isani sa mangan je ke se ngasi gi le ko ba so sida ha ko da de ke masi de nabi u lai ko na thamjani ni ko ta kan ji har ke masi ko si for result ko na
भारत के प्राइम मिनिस्टर ने करीब वो की लेकिन संकल्प सिद्धि अदर अखोन सिद्धि करीब वो पूरा फल के दम तक अखोन सिद्धि रिजोल्यूशन में लोग रिजोल्यूशन तो पास होगा से तरह अना लायंगी लमदा मांगजिल थाबा मदी लेना तिना लेहंदना मसा मऊ फना थमनबा होनबा हाइबा सी हेल्थ डिपार्टमेंट की मरोइबा थौदांगनि हाइना हेल्थ मिनिस्टर सापम रंजन न फोंदोक्रे ngasi rims ki jubilee hall da silver jubilee conference of the association of surgeons of india manipur state chapter na chinduna pangthokiba asimanicon conference 2022 gi thoramda minister sapam ranjan na waphamasi phongdokibani thoramadu ASI manipur state chapter gi chairman dr nyapram sanjeev ASI headquarter gi president dr g sidyas rims ki director ahantham santamadi amashi gi president dr jugindro sorokhaiba na khana mitungne oina sarok yaki Minister Sapam Ranjan Makha Taraduna Hai Chokolakpagi Matungina Ana Layangi Lamdasu Anoba Kulai Sing Putotuna Ahong Bakaya Purapangamle Rims Asisu Matangi Matungina Lunan Bamadi Matik Jaba Kulai Doctor Amadi Staff Matik Chana Labor Maramna Miyamna Toydokna Sakang Naraba Institute Amo Oibangamle Ana Basing Buding Tina Loinaduna Layang Bahibasi Dr. Singi Matoni Fongdoki human capability, and we will progress, and the government is very sincere on making things work out in a proper way so that the law and order here, it's no more the old days. Every day one thing or the other has been happening. Just yesterday we had the youth leaders connect, a conglomerate of all the leaders from the northeast states. We had the Honorable Chief Minister of Arunachal, we had people from all diverse fields who have excelled in their field, meeting up here in Imphal and giving their views, and so things are changing for the better, and we do have a lot of, the number of people that are coming in here has really increased a lot. And so in terms of our state, I believe there are around 7 doctors who have come here from outside. I would like you all to go back and tell good things about our state. There will be definitely, obviously there will be 1-2 points where you may not feel nice, but just leave them here. We'll change that for the better next time, but go back and tell good about our state. It is beautiful. Water Resource Department amadi Relief and Disaster Management Minister Awangbo Niumai nangasi Awangbo Niumai Special Scheme for Widow, Widower, Orphan and Disabled gi ahanba installment ki lupa lakh mari lising yankha gi sampam beneficiary chahum da yenthokre beneficiary sing adu 52 Tamai Assembly Constituency dagini Minister na Financial Aid adu Tamenglong Headquarter dangasi United Baptist Church UBC Tamenglong gi Pastor CS Widow na prayer toro matung release tokibani hariba special scheme asigi makhada lukrabi nupi laikhidraba nupa sing mama mapa laitraba sing amadi nama soiraba singda tha amagi lupa changwa tha ahum da hapkani senpham asi beneficiary singi bank account da direct transfer togani ngasigi tharamda Tamenglonggi hanagi ADC chairman Namasunrei Panmai atai ex ADC member sing amadi NPF party ki official sing shu yaki Liberty Theatre Kakching gi Kumapan Suba Production Chakram Binder haina mingthonba drama gi premiere show ngasi Library Information Center Kakching da utkre premiere show utpagi tharmadu da DM University Imphal West Chancellor Professor N Raj Mohan Liberty Theatre Kakching President Yambem Satya amadi eminent playwright Khetri Sanajawbana mathangsna chief guest president amadi guest of honor wina saruk yaki real text to the gitang पाबीरुबनदी अखोई खरा कथोक कक्सिनिंगदगी वाई मता असोंगी चलबीगा अखोई सिगा मानदबनिना अखोइना परफॉर्मेंस टेक से खरा सेंडोक सेंजिन तौजरगा उसे गदोरिबनी मयामना लीलासिसु लीलादी नुमाइगने हेन खल्ली मयामनसु मसिगी असोयंगाम सिंसु दum कोई कमेन दum बिबिरमु सेशन बिबिरमु Irang kahena laiba wathok lanthok marang kaiba yetnaba marang kaiba kunaida civil society ki thodang sauna lai haina League of Indigenous People LIP ki General Secretary Phalguni Irengbamna phongdokre LIP na sinduna the role and responsibility of civil society in conflict situation of Manipur haiba thimda Yaskul Police Land laiba Manipur Dramatic Union ki hall da pangthokiba nongma yoiba khanana bagi tharamda nungi warol piraduna mahakna hai Tangdu Laita Namadi Ingtapna Labor Kunaida Su, Civil Society ki Thodang Lay, CSO Singna Kunaida, Apun Bagisaktam Kaidana Bahona Duna Lakli, Conflict Makal Makana, Kok Ngaurabalamda Masadi, Civil Society ga Soba Thodang Sangi, Misang Mikai Naidana, Asum Bamasung, Apava Pandam Pangnava Thodang Loduna Tabak
ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯊꯣꯔꯛꯄꯅꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯉꯥꯛꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯅꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗꯒꯤ ꯃꯣꯍꯝꯃꯗ ꯔꯁꯤꯗ ꯑꯍꯃꯗ ꯑꯦꯂꯤꯌꯥꯁ ꯁꯅꯥꯌꯥꯏ ꯆꯍꯤ 38ꯄꯨ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯃꯥꯟꯕꯤꯗꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯁꯛꯄꯤ ꯃꯪꯂꯦꯝꯕꯤꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯕꯤꯈ꯭ꯔꯒ ꯁꯤꯅ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯑꯁꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯆꯦꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯐꯥꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯒꯤ ꯃꯆꯦ ꯍꯖꯤꯔꯥꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ CM N ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯁꯤꯡꯍꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯍꯖꯤꯔꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯣꯍꯝꯃꯗ ꯔꯁꯤꯗ ꯆꯍꯤ 10 ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯃꯥꯟꯕꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯃꯪꯂꯦꯝꯕꯤꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯜꯂꯕ ꯇꯨꯡꯗ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 8ꯀꯤ ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯒ ꯌꯥꯝꯕꯦꯝ PICꯗ ꯁꯤꯔꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯃꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯛꯄ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯑꯁꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯐꯥꯕꯤꯗꯨꯅ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯐꯪꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯐꯪꯍꯟꯕꯗ JSCꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯤꯡꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯄꯥꯝꯕ CSOꯁꯤꯡ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯧꯒꯠꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯍꯖꯤꯔꯥꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ Private Schools Development Council PSDC Thobal District लिंखतुना Thobal District की मनुंग लेरिबा private schools सिंगी welfare गिदमक थबक तोरकपा सही 13 मपुंग फारकपगा लोइना council असigi 13 सुबा foundation day लिसिंगनी कुनिथोय की थौरम ngasi Thobal Okramda leiba Paradise English School Complex da pangthokre थरमदुदा PSDC Thobal gi Chief Advisor Dr. Oibo Bishak Singa Headmaster EGF School President Dr. N. Ranjit Singha Principal Paradise Higher Secondary School Amadi Former President KS Manager Mangang Chairman KM Blooming Higher Secondary School na thoy mitung singoina saruk yakhi Tharongi Charwama oina PSDC Thobal District manung chana leiriba district asigi private school kuntra mari oja amasung mahiroi singna recitation thiba amadi entertainment show kaya utkibagaloina school sing asigi best teacher award sing amadi best student award sing private schools development council PSDC Thobal District ki maikai dagi yenthokuna oja sing amasung mahiroi singbu pungning thogatki Community Health Center CIC Wangu Hospital da pung kunmari chupna mathau tawduna leiriba si nurse ki awatpa kaya leibadagi ana layengbada kudong chadaba kaya mayoknare athubada awatpa nursing lengakna sayolamagi manungda thabidraktrabadi hospital thingzilagani haina CIC Wangu gi Hospital Management Committee na phongdorakle Paumi Singdangasi Hospital asiga nakna leiba Mairang Paibi Lusingbi Rajkumari Laimana phongdokibada Khwaidagi hena maru oiribadi doctor leiraga nursing awatpa leibana pung kunmari chupna mathau tawba ngamloidabagi phibamda leire hairaduna doctor gi mathau nursing gi mathau tawgadaba adu hospital asida nurse ani khaktamak leibana awaba madi kudong chadaba kaya mayoknare RK leimana hai lenga asna awatpa nursing numit 8 ni phawbagi manungda thabiraktrabadi hospital thingjinbagi khongjang changsilagani haiki nungaijadi tana ngasidagi thana ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯌꯣꯜꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯅꯔꯁ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯇꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯡ 14 ꯆꯨꯞꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ 24/7 ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯍꯞꯇꯥ ꯆꯌꯣꯜꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯇꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯀꯣꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯡ ꯂꯣꯟꯖꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ngasi Jiribam Forest Division asinduna Usatholda leiba DFO complex da Future of Wildlife is in our hand haiba theme da
Wildlife Week celebration pangthokre. Taramadida Hilgat GP ki Pradhan L Samarendra Singha, LDC Jiribam Forest Division M Kamini Singha, Honorary Wildlife Warden Jiribam Forest Division ki S Rajan Kumar Singhana, Chief Guest President Madi Guest Honor Oina Sarugyaki. Wildlife Week celebration Marilena Sayesi September Kumapanda Pangtokiba, on-spot painting competition, slogan writing competition amadi, essay writing competition da first, second amadi third tarakraba mairoi singda certificate loyana cash prize kushina ki loyana consolation shu PK. Imphal More Lambi Kudeng Thabida Laiba 20 Assam Rifles Post na ngarang numi yung mamatong pung 32 tarakpada More Romdagi tholakpa Eco Van registration number MN0LB5214 gari asi sector showcase tare ta haplamba brown sugar phagat pangamkre hairi pharaba brown sugar du showcase yauna punna onbada gram jani maudra oiram mi hairi drug adubu puduna lakiba driver adugi maming de nangkhosai waite sahi kudmanga apokpa lungkholang waite swasam pudagini phagalaklaba polamadu maleng kaithanda lupa lagyan khaini panrongini hairi nakalamorom da su ngrang ayu pung mapam mangkhai tabada kudeng thabida laiba 20 Assam Rifles samadi lokchau da laiba 165 TA gi apunba team na Imphal More lambi gi pineapple farm manakta Singnaninga Bamongda Honda Activa Amadi Abjet bike ani lakhi hairi hariba gari ani edu khamduna check tobada brown sugar showcase cham amadi WY packet ani ga konana mi ani fare hairi faraba brown sugar du showcase yauna punna onbada kg mari gram cham kuntaret ni maleng kaithel dalupa crore ni panrom henbagi oigani hairi WY packet aduna Kejiani gram cham kuntram de rongini maleng kaithel da lupa lak maudrama panrongi oigani hairi draka konana fara mi ani dudi LS Komilan mate sai kunipan apokpa LS jamthang mate amadi mangilan chai kunipan apokpa sia tongkholet makhoi animal tenopan bilas tagini hairi phagalakpa palam sing amadi mioi singadu More police station da kusina kre hairi Patriotic Writers Forum PAWF Manipur Sinduna Mani Tayan Zamne Iba Paukhum Pangkidraba Wahang Haina Mingthonba Radio Play gi Lyric ngasi Manipur Press Club da Social Welfare Director Ngangom Utamna Phongkre ngasi gi tharamadu da Nauroibam Khambaluwang President PAWF Konjengbam Jayanta Pradhan Hengang Gram Panchayat Tharamma Pomadi Akhana Mitunglai oina saruk yakhibaga loyena Eminent Playwright Manawi MM na Lyric ki matangda wangang ki Matamasiga Chanaba equipment sing lenga na pibirabadi amuke hena phajaba performance piba ngamgani haina Gujarat ta pangthokiba 36 National Games ta thange sigi Chanpur dagi tenden thoi galoyana rowing masanagi double scull da gold medal phangduna Manipur gi mingchat purakrabi moirang AC gi ngangkhalawai dagi thangjam Priyana phongdokre ngarang numidang moirang AC gi ngangkhalawai Bamon Mantopta ngangkhalawai gi apunba club singna punna khusamnana sinduna Pangthokiba gold medalist Thangjam Priya Apokpa Tias Somen Apokpi Tias Mangi Okpagi Tharamda rowing Sanaroi Priyana Phongdokibani Mana Makadana Hai Makoina Hauze Takmu Regional Water Sports Complex da practice toriba equipment singasidi 1999 da Manipur da Pangthokiba 5th National Games da sizinaramba polam singaduni hari polam singasidi matamasiga sanaba watle hi singasisu yamna lumba makhalgi hi oire phongdoki Okpagi Tharamadu da Pradhan M Muton Lekai gi hal singamadi club ki thopuba kaya su saruk yaki dongam nabadi dum support di dum taw amata laide akhoi gi or su ji akhoi na sinai ji ama khatang thang ba aduga ama ani ya lairambane ado ama do ya je tie khre aduna handang ne stadium da khoi ama ga da gi hana thai ngai gi poker to du du ba pai ka da khoi ji honda duga bo chu double gi ama khatang lai single gi ama khatang khak lai adu ergometer su ama khatang khak achat ba da khoi mai taw ka da sanai khoi sanabam je khoi facilities yam na khoi yang chanbam jange ba khoi Manipur da facilities yam lai ta bi maram mor ka da mi ga thina ba da khoi da ma wa ba ba aduna si Manipur ka na khara yang chan bi ga khoi da khoi gi tu da khara support taw bi ya de khoi ji yam ngai ni Aam Aadmi Party AAP gi Minister amana anti-Hindu oiba wafam haiki haiduna Gujarat ki lengaliba BJP gi reporter singna Barodara da protest athabagloyena AAP na pangthonaba sinba banner na singba segaiduna yaningdaba utki
मीटिंग अदुदा दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल अमसुंग पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान सरुक यागदबनी पुलिस ना प्रोटेस्टर खरबु फाजिनना थौदो दु इंथान की गुजरात असेंबली की मिखल दिसंबर दा पांगथोकदबनी मिखल की कैंपेन सरोमो ओइना दिल्ली सीएम केजरीवाल ना लुसिंगदुना तिरंगा यात्रा हौदोकदबनी एपी लीडर दुर्गेश पाठकना हाइकिबदा गुजरात माइथिगनी कीबदगी येखाइ थुगाइबगी थोंगसी बीजेपी ना सथरिबनी दिल्ली दा पांगथोकिबा मियाम पुना बुद्धिज्म दा लाइमिंग लोबगी थरामदा एपी की मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतमना वासक लोबदा एंटी हिंदू ओइबा वाफम कया फोंगदोकी हाइदुना प्रोटेस्टर सिंगना मिनिस्टर गौतम की मथक्ता साउनिंगबो उतखी सीएम केजरीवाल ने मिनिस्टर गौतम वाफम यामना नुवाइतबो फोंगदोकी जाय बेम मिशन कोबा लुक अमना सिंदुना दिल्ली दा पांगथोकिबा लाइमिंग लोबगी थरामदुदा मियोइ चाटर लोमना बुद्धिज्म बु लौसिंखिबनी सानबगी पाउदा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन कक्सिंग न सिंधुना लमजाओ प्लेग्राउंड जथरिबा 19 KSS किशोर कुमार मेमोरियल फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल लीग 2022 की ngasi sanakibा मैच अनि के हानबा ग्राउंड दा LMLCC langmaidongna UCC कक्सिंग बु पांजल तरुक अमदा माइथिबा पिख्रे LMLCC के पांजल सिंह अदु जर्सी नंबर 11 TS दिनमनिना मैच है होबगी मिनट अनि अमसों मतुंग इकान कनादना मिनट निपांदा जर्सी नंबर 12 E अविनाश मिनट 13 अमदि 13 जर्सी नंबर 7 Y प्रियो कुमार मिनट कुमापन अमदि जर्सी नंबर 18 Y रविकांत मिनट 19 सनखी UCC के पांजल अमदुना जर्सी नंबर 7 KSS रोनाल्डो मिनट 32 चपदा सनखिबनी ngasi के अनिसुबा ग्राउंड के मैच तना PSYC फुनालना SFC सुगनुबु पांजल मरी अमदा थोइकी PSYC के पांजल सिंह अदु जर्सी नंबर 13 अंगदुमना मैच के मिनट 10 जर्सी नंबर 21 रेंगमिंजरना मिनट 13 जर्सी नंबर 12 ना फास्ट हाफ लोइबगी अहापा मिनट अहुम अमदी जर्सी नंबर 16 साउथोइना मिनट 13 सनखी SFC के अमतंगारो पांजल अदुना जर्सी नंबर 27 सिंगबालना मैच के मिनट 30 सनखिबनी हौजेरोबदा मरोय पामुकाना पिजरी लोकताक पाट की मरमदा सेमिनार अमसुंग वर्कशॉप मफम अनिदा पांगथोखरे लिबर्टी थिएटर की कुमापन सुबह प्रोडक्शन सखराम बिंदर ngasi उतखरे वाथोक लांथोक लेबा खुनाइदा सिविल सोसाइटी की दायित्व चावी हाइना लीग ऑफ इंडिजिनस पीपल ना हाइक्रे ngasi गिदी पाउदम पिजाबा मतंग नसलोइसनजरे मियंग ताबिरिबसिंगबु खुरुमजरी।